Tumenye mugeni witu muthenya wa umuthi horo waku. Wa Karindi witagwo atia? Wa Karindi witagwo atia? Ndokinya ukimuintroduce. Ndoke mwita wa Karindi witagwo atia? Horo waku. The fiti witagwo Bakaresh. Yes. Kana kihiki. Kuria wauma kuhana atia? Gwe thayo ndakorwo uma kuria Karanji, ndaruma kamucere, riu ndikireti ari. Muthikiriria ni agweteire muno. Ni tondu ni tumwirite karugendo gaku. Thank you na undu wa mbere ingiamba kuga ni thank you muno. Ni kunjita guku kwa Inoro ona kunyita ugeni. Ni ndona ni kundu kwega muno, ni kundu kwina andu akenu, ndamenya Njomo na ndakumenya Kamode. Asante sana. Asante sana. Ni tucoke ha gicagi. Niki wekire gicagi ni getha wingatwo. Ndaingatio. Abia ndugita mugeni utekite research yake. No kinyoko ni uwi. Ni tuke haha kuingatwo gicagi. Tera muthikiriria maundu maria tabatie gwika. Oraigua ndekete atia munene. Mwahingicana na sifuri tuke haha. Turenda kuigwa muthikiria na kuigwa kuma kuri we. Muthikiriria. Tatwire uria wambirio koro ucio. Ndiga no ngoko ciene ndaigaga wega. Na urungi. Gugithia atia sifu akonyitira ha. Kae ndemunyi. Ndiga ndokerie ri. Ha ndogo na sifuri. Ni hago kori. Ni ho. Papie. Gere kugorokia ciana. Okay, gato. Wega, negothie reu. Kusonga sana. Muthikire tugucokereria. No thini wa studio. No thini wa studio twina mugeni. Ni tugucokereria rugano rwake. Ni ukorwo kimenyaga, ni ukorwo uyu atiriri ti andu othe makuagwo wana. No human. Is limited. Wena kiuria kingi Njomo. Ni tugucokereria utwire haha barengire ng'ombe hia. Thutha wa Ereto ni uguraga. Ereto ni ikuraga igatuika mugongo. Wake ndukure. Kuihuria turaihuria. Style ndio hiyo. Thank you. Asante sana Kamode. Shesheni hakuhe nawe.